Torcida predstavljali stranom svijetu. Najčešće u najboljem izdanju, katkad i u onom ružnom, s primitivnim ispadima zbog kojih su bijeli mnogo ispaštali. U tom rasponu od mitskih utakmica kakve su bile dvije polufinalne u kupu pobjednika kupova 1973. i u kupu UEFA 1984. pa do eliminacija u prvom kolu, kao na primjer onom s nezapamćenim skandalom 1987. protiv Olimpika iz Marseja, stali su mnoge radosti i patnje, gostovanja puna iščekivanja, fešte kojima se ponosimo. U dva europska polufinala zaustavljeni smo od engleskih klubova Leedsa i Tottenhama, i to, reklo bi se, za dlaku, za gol razlike ili na račun prednosti rivala na temelju gola u gostima. Jedan od takvih nezaboravnih utakmica koja navijače Hajduka s pravom ispunjavaju ponosom bila je ona s njemačkim prvakom Hamburgerom, kada je naša momčad slavila s nedovoljnih 3:2, ali je ipak ta pobjeda ušla u legendu kao najdramatičnija. Možda bi taj epitet više zaslužila pobjeda nad Torinom ili na 11-terce nad Univerzitateom ili nad češkom Spartom, kad je pri kraju produžetaka Blaž Slišković iz slobodnog udarca, reklo bi se iz nemoguće pozicije, postigao odlučni pobjedonosni gol. Hajduk je na svim tim utakmicama po Europi imao uz sebe navijače, čak i u dalekim mjestima na različitim krajima Europe, kao što su Krivoj Rog, Fredrikstad, Trabzon ili Dundee. A na utakmicama u Splitu ili kad se zbog kazni ili ratnih okolnosti moralo igrati kao domaćin u Osijeku, Varaždinu, Rijeci, Lincu i Ljubljani, bijeli su praćeni i podržavani od svojih hodočasnika, zaljubljenih, iskrenih, fanatično odanih navijača. U novim uvjetima, kad je nogomet postao unosni biznis i kad najbolje europske momčadi vrijede na 100 milijuna maraka, teško je očekivati da će Hajduk ikad dosegnuti jedno finale. No, čuda se u nogometu događaju. Treba u to vjerovati i strpljivo čekati. Možda se i takvi snovi ostvare. Je li ti znaš, Duje, koje ima najveće hajdučko srce u povijesti Hajduka? Pa znam. Ajde, reci mi ako. Najveće hajdučko srce u povijesti Hajduka je bio Ivo Bego. Pogodija si. Puno si pametan, bit će, zato se s menom i druži. On ti je bio infišan u podvodno ronjenje. Znam, volio je roniti. I on ti je kupio u Italiju ili negdje su išli kompletnu opremu za ispod more. Masku, peraje, puvalicu. Ovo sam bi rekli vi za brda, surlo. Surlo. To ti je sve kupija i nije jemaka bidan do čega da doje u Split da to isprova u moru. Nego znaš šta je učinio? Došao u hotelsku sobu, napunija punu kadu vode i bacija se u opremi u vodu kada. I ronija je u kadi. Početak sezone 2000-2001 započeo za bijele u ozračju osvojenog kupa, prvog trofeja poslije nekoliko sušnih godina što je ozarilo srca brojnih navijača splitskog kluba. Kada je Hajduk u pitanju, ambicije su uvijek velike. Titula prije svega, jer bez pravih europskih utakmica nema ni Hajduka. Istina, sredinom ljeta Hajduk je pokušao nešto učiniti u predkolu Champions League, ali bez uspjeha. Bijeli su se namjerili na čvrstu neugodnu momčad Dunafera i zarana završili europski dio posla. Trebalo se toga brzo okrenuti prvenstvu. 3 prve utakmice Hajduk dobija. Pobjedio je Zagreb, a Marsoniju konačno i Slaven Belu po Poljudu. Prvi problemi nastaju u sljedećem kolu kada je Hajduk nastupio prvi put u Čakovcu. Doživio je debakl, poraz od 2:0, koji je samo dan kasnije donio i promjenu na kormilu Hajduka. Nadovezu je zamijenio Zoran Vurić. Bio je to, kasnije će se pokazati, Šuljakov adut iz rukava. No i prve utakmice pod vodstvom Zorana Vulića nisu bile lake ni rezultatski uspješne. Vulić još nije imao licencu, vodio utakmice s tribina, na klupi ga je mijenjao Pralija. Sa Cibalijom remiju u Splitu, isto se ponavlja u sljedećem kolu na Kantridi, a potom
i najveći rival Bijelih Dinamo golom Balabana odnosi sva 3 boda iz Podviga. Tek u svom 4. nastupu Vulić bilježi pobjedu. Savladan je u Zagrebu hrvatski dragovoljac 3:1. Raspoloženje se počinje bitno mijenjati tek poslije pobjede nad Varteksom u Splitu, bilo tada 2:0. No, već u sljedećoj utakmici